Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Hoy, Willie! Talagang awan babaeng mo niya? Kita man dita nang idalanam dita nakutong anuang mo? Ay pasensya kayon, madam. Naibus nga minanti ka na naijibangir adiso, iso nga inyalis ko manayin. Kat, apa ingorog adito'y payla ang talon ko tinangi pagnaam. Dadaulan na ti kama ti talon ko! Ay pasensya kayon talaga, madam. Adayo nga min unay no irikus ko. Sana bali, awan mo tinadadaal dito'y talon niyo. Ay na! Di ka nga minagtartarakon itinuang no awan mati amo mapangiwaywayam. Dakon kaya't amaulit na ito, Ay uwan, madam. Kasano nga hikat na iranamot adito'y talon niyo ti dalan ti amin na tao. No kumangarod makatayab ti tao, akit timayaba ko. Tamno sa anak bumaddak dito'y talon niyo. Na, tapilo sa punak pailaan? Ay na, awan ti bibiyang kukin ka. Agraraman kakit di kundi pastor ka itinuang? Ngam awan matilotem abang ipastoram? Ay na, saan kumamatakas ta, madam? Jay kunak nga road. No kumamakatayab ti tao, timayaba ko. When no kumamabalin ang maubaday tuinuang ko, inaramid ko na. Ay na, marurudak ka talaga kan ka, Willie. Timawid ka kinitatang mo nga awan matlang babay na. Ay, pasensya kayo na talaga, madam. Ngam no talaga nasakitin na kami yung damag na dito'y talon niyo. Ialis yun dito'y talon niyo. Anya? Takas tapay lang ti ibagam? Hoy, Willie! Daytoy ti tandaan nama. Di mon ulitan daytoy Tano ulitan manan. Ang mga nopoy sonak dayta nakakutkutong anuang mo. Anya? Ne, apa yan, mama? Agmurmuryot kayo matasimbangpot dito palay. Hoy! Kasta unay ti pungtut ko iti dayjay a tao. Ipagnadakit din dagiti tarakan dayjay talon ko. Ay na, suron kon aya. Masadsadyay daga. Kat saan ton alumang to dagiti imulak no agmulaak. Ay, kat pinagsasom ko man na, mama. Agrom da ito ang tao na sino man da ito. Ay, talaga pinagsasawa ka? Anya kumangay no agtaltal naak. Sino da ito, mama? Pasimpata ito talon kat ison timang bayad. Tangdanan na dagiti mang simpa. Aywan anya. Ni Willie Ay na, ni Willie gayam. Kitain nyo na nang, tanong ulitin naman Iyulog yukit din, iji barangay hall. Darom no darom. Talaga akas ta ti aramidak. Ala, awagamon. Kat ibagam, apasimpak di dinadaol tinuang na. Kat iso ti makaamo iti tangdan dagiti mangisimpa. Ultimo kananda. Oh, si kamat gayam, Leticia. Umunig ka Agyaman nak, madam. Nakaumay ka man. Anya ka diti maipaay ko. Ay na, kasapulak nga minunay ti kwarta, madam. Kat umayak ko maagibaga, no adda ti maipautang yo kanya. Apay, mano ay hati masapul mo, Leticia. 20 mil ko, madam. Day talagayam. Katwan Adamo tinabati akwartak dita. Ay na, agyaman ako unay, madam. Mababainak ngam inturturad kun ati imay. Ay na, no kasapulan yung ti kwarta. Umay kayo lang kanyak. Taad dati si dadaan ang maipautang ko. Ngam, apay ngamin. Nga dyan pala ang pribado ti pag-eskwelaan dyan may isa nga anak mo. Kat amo na nga ron nga awan ti husto a pangalaan nyo iti kwarta yo. Ijay nga minti ayan ti kurso akayat na, madam. 10% ti kaskastak, Leticia
Ngam gapu ta eskwelaan ti pangaramatam. O sige, uray kasayan ta. Uray day ta 7% para ken ka. O sige, madam. Ikarigatan mi nga itrabahuan ti pagbayad mi kada kayo. Talaga nga min akasapulan mi. Okay. Ala. Ngam sakbay nga yawat hukan ka ti 20,000. Agpirma ka nga umuna iti kasuratan. Tapno, adda ti pruweba ang nag-utang ka kanyak. Kan, naskan abinolan ti panagbayad mo iti porsyento, ha? Sige, madam. Ikarigatan mi dayta. Kay, kumusta ngay ba kay? Adda ka din na diskitar mo nga ramaten ti anak ta? At dalakay, inturturod kun atibain ko. Napanak ni Madam Gracela. Iso na laang tadakkel unay ti porsyento na. 7% lakay. Apay, awan ka di damanang Lisa ay ha? Nagpamanila dagayam iti kalman. Kat intun umay pay la alawas ti panagsublida. Iso anapilitan akon anapan ijay balayda. Sapay na sa udag iti kaaruba. Anak kay istrikto ka no dayjay, no may papan iti kwarta. Nagpadada ka no nga gina. No saan ka no ang makabayad iti Judith mo. Uray la ibabain na ka iti sangwanan na iti nagadwat at tao. Saan mat siguro lakay? May stramot dayjay. Sa bagay mo't kidi tinapatag at dapat iti aramatin ti anak ta. Wan lakay, kat intun bigat matlaang. Rugyan tamanin ti agmula. Tapno adda pangalaan ta iti pagbayad ta kadagiti utang ta. Uwin ba kay? Kut barang saan ta mailumlom iti utang. Sapay lakuman lakay. Nagadumot da kita kwartan, mama. Ay, kat syempre, porsyento dagitoy dagiti kwarta nga impautang ko. Ay na, bumaknangak at talaga no kastoy. Ipaypay ko man na iti kwarta dito rupak. Unay katita, mama. Ura la ipay-pay-pay yung matan nagiti sagsasangaribo kwan tayo. Naimbagman, taka na yung dangagbayad, mama. Ay, naskan nga agbayad da karagiti utang da. Tano saan, agsasango kami ije barangay. Mayat gayam dagpautang, mama. Isimani ko naman. Kan mayat dahi taawagas yun. No di da makabayad. Sigurado, agbutang da kat agbayad dang agbayad, mama. Ay, wala anak ko. Kat dahito iti adalan nyo. Tano ko na yung anaanos kayo, awan ti mapasamak iti biyagyo. Mamirmiraot kayo latan nga agnanayon. Kasta ka di matlang tinararamid ni Lola. Iso nga ado tinaipundar da, di napigsada pa ilang. Wan anak ko. Kat insuro na kanyak, isungar aramidak mat. Kita mo, umad-ado nga umad-ado ti kwarta. Isu nga isurok mat ken ka, tapno isunto mat ti aramidam. Kasta ka di, mama? Wan anak ko. Ay, wan gayam. Adalabit papanak. Isu nga urayam ni Nanam Alitisya. Kat urayam di umay naabayad na. Wen, mama. Lakay, itagayam ti panagbayad ta iti porsyento ti inutang ta akwarta kin ni Madam Gracela. Ay, uwan nga rod. Anya nga iti aramidan ta. Awan mo ti maitid ta. Nga potasan pa'y mo nga inte ni Manong Willie por diya ka nagdalos iti talon da. Mapanak pa'y makisao kin ni Madam Gracela lakay. Mapan ko ibaga nga awan pa'y maitid ta ita. At damat di iduldulin ko akwarta. Ngam usarin manen ti anak ta inton umay alawas. Sakit ado ti paggastusan na ita. Tamad-ama ti training da. Ay, uwan man nga rod bakit. Barang makaawat ni Madam. Aganad ka Ang mga pagsasawan na ka. Wan lakay, di ka madanagan. Makisarita ka na imbagkan kwa na. Tapno saan ang makapungtot ka data. Nasaya at matadakan, Leticia. Wan madam, imayak takunak nga umayak kumamakisarita kada kayo. Ay, katwa na.
Ngamsakbay a pagsaritaan ta dayta. Yawat mo pa iti bayad mo iti porsyento iti binulod mo kanyak. Tapno, maipaid ko dito listaak. Madam, dayta nga rod kumati umay ko ibaga. Awan pa'y ngamin ti pagbayad mi ita. Kat pasensya kayo kumapay laang. Sapay kumata maawatan niyo, madam. Ay, saan na mabalin? Saan ka diyan nagtulagan ta binulan ti panagbayad mo? Isuonas kan kumangain karigatam. Wan, amok dayta, madam. Nagwanak idi. Gaputadyak ni namnama asa anak ama kaurnong iti pagbayad mi. Kan maysa, saan pa'y nga inted ni Manong Willie jay tangdan nila kay ko nagmula iti garden na. O sige, awan parikot iti dayta. Siya kon ti bapan iti ayan ni Willie, kat ison ti pangalak iti bayad mo ti porsyento itabulan. Oray saan ko man, madam. Sana bali. Iyag kunto adagos ti bayad ko apaman nga ited na. Ay na, awan lat amok dita. Tainton may gamanyo ti kwarta, adon tumanan ti rason nyo. Adda ka dita nagbayad kayo ti tuition fee dagiti anak yo. Adda ka dita nagsakit kayo. Kan agduduma manan ti iras rason nyo. Iso nga itamot lang, mapanak ijaan ni Willie. Pare Willie, mabalin ka di nga lagi na bati at tangdan ko. Mapan ko manigatang iti bagas. Anya, ay kat no imay itay agsapan ni Madam Graciela, kat dinawat na jay tangdan mo. Gaputa kinunana, nga da ka no utang yukan ko ana, kat jay tangdan mo ti inkariyo apagbayad yaw. Namati akadagos, gaputa kinunana ang nagsarita da kinibakad mo. Anya, ay unay mo ni Madam Graciela. Diyay la ko ma-interestin nala na Di na inala amin di tangdan ko. Ay na pare, pasensya kan Ti amok ngamin, kat talaga nagsarita da. Ay nga mala, sa nabali, pautangan ka pa ilaang iti paggatang mo iti bagasyo. Ay na, agyaman ak pare Ay, yan ni Madam Graciela. Anya kay nga ron. Napilitan ngamin ni bakit ko nga imutang kinkwana. Gaputawan ti pagbayad ti anak may di tuition fee na. Maawatan ka pare. Kanamok ti ugali ni Madam Graciela. Tauray siyak, pinagsasawan na kidi. Gapulaang, tapi na pag nagtinuang ko, iti talon na. Mala, di kan agliday pare. Sa nabali, pautangan ka. Ay na, agyaman ako unay pare. Awan nga mina na talaga ti maisahang mi. Kadyitangdan ko king katinamnamahal. Awan mo't gaya. Kaputain nala amin ni Madam Graciela. Madam Graciela, amangan mat numabalin nga alaak jenat da iti tangdan nila kay ko, nga inalayo kin ni Manong Willie. Ay na, Leticia, di mo dawatan tinatda. Gaputa bayad mo itaabulan, kan inton sumaruno dayjay. Gaputa amok adi ka manin makabayad inton umay abulan. Nga madam, kasapulak ngamin ti kwarta. Uray di bayad ko itaabulan ti ikis sayo. Sana bali, ikarigatak inton umay abulan. Ay na, kastamanan, hindi na palabas abulan. Ay, tangay kanayon kayo amala daw amang tat iti bayad yu iti binulan, isubli tayo ti 10% monthly. Malugyak no kasta. Ngam no diyo kayat, isubli yon, di puunan na. Ay nasaan madam? Ad-addan asaan mi akabailan no 10% kada bulan. Ala, agtalinaad tayo nga ron iti 7%. Ngam di kay dumadali iti saritaan Noan niya tinagsasaritaan tayo, ison! Di yon balbaliwan! Ni, apay nanang, kaslaawan mo tinaluto nga inapoy tayo. Nakaawid ka magaya mo nanak ko. O nanang, gaputa mailiwak nga minan kada kayo. Kan may sa, agpasyudad kamin inton sumaruno alawas. Gaputa rugyan min ti training mi. Ay na, maragsakan ak iti dayt na anangag ko anak ko. Kamaudyanan na, umadanin ti panagturpos mo. O nanang,
Ngam ni, apay akas laawan tiin na po'y anasang putak. Ay, awan at talaga anak ko. Gaputa awan ti bagas. Urayak nga rod ni tatang nyo. Napan nagdiskitar. Anya? Huwag anak ko. Pasensya kayo kuman. Nukastoy lang ang aklas iti panagbiag di maipaay mi kada kayo. Ngam sapay kuman, tagan anos kayo. Gaputa sang kabirok sang kasakmul tayo laeng ako nada. Wan nanang, di kay madanagan. Maawatak dayta. Kat agyaman na kada kayo kin ni tatang. Tauray kastoy karigat ti panagbiag tayo. Ikarkarigatan na kami apagadalan iti kabsat ko. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Leticia, kaslada tinangag ko, ada kayo ti akin kukwa iti lote, nga day dya sidag ti paglalakwan da iti prutas iti daya. Uwan, madam. Jay laeng tasaan mi amasango amulaan. Anya nga tano, agpatakdarak pa iti ti pwesto. Tadya porsyento nga ibayad mo kumakanyak iti binulan, isunday jay ti abang ko. Ni, kaslamayat nga agpaiso madam. Wan Leticia, nang runa, tamarigatan kayo mat nga agbayad kanyak. O sige madam. Total, marigatan kami paila ang agbayad. Ngam no addanton ti pangalaan mi iti ibayad mi kan ka iti kapital. Isardeng yumeten ati panagpwesto yo. Ngam no kayat yo. Agabang kayon. Ala, tainton bigat matlaang, mangibaunak iti agpatakder iti basit a pwestok ijay. Lakay, kaasi ti apo, adamot bastit na urnong tayo. Kat bayadan tayon ti kagudwa iti inutang tayo kin ni Madam Gracela. Wen nga rod bakit? Ay na, agyaman ta iti na marswa. Gaputa nakastrik adagos ti anak ta iti trabaho na. Kit ison ti katulungan ta iti amin na magastos iti inaldaw. Huwan nga rod lakay. Ay sapay kuma, tainton sumaruno kat mabayadan tayo amin ng di inutang tayo kankwana. Tapno isardeng nanti agpwesto ijay lote tayo. Mabalin man nga pa ituloy ta bakit? Dahil lang ta anusan nang agbayad iti abang na. Ay na, saanin lakay. Amangan kit dinuad da ti rumso aparikot. Amumeten ti ugali ni Madam Gracela. Ay, sa bagay Adda puntong bakit? Alangarod lakay. Mangantangaroden. Tainton madamdama. Mapanak ijay balay ni Madam Gracela. Madam Gracela, awatin nyo kumaday ito'y. Kat ano sa nyo kumaano kagudwa pa'y laang ti kabailak nga isubli. Saan na bale? Agremedyo kami tapno mabayadan mi jay nabati. Nay, apay ngay akagudwa laang. Rumbang laang nga itad mo kumaamin. Ay na, ano sa nyo kumapay, madam? Talaga asaan kami pa'y ngamin ang makabayad ita. Anya, may sa tawanan tinapalabas. Manipot inalayo kanyak day jay akwarta. No kasta nga rod, jay laangan lotiyo, anang ipatakdarak iti pwesto, ti ibayad yon kanyak. Ay na, saan madam? Saan bale? Ta ikarigatan mi ti ang bayad kada kayo. Kan may sa. Ti saritaan tayo idi. Kat agpatakder ka lang iti pwestom. Kat oray di yun itad ti bayad yu iti abang iti binulan. Taison ti ibayad mi iti porsyento ti utang mi kada kayo. Ay, saan na mabalin? No ar-arigan, dakdakal ti gastos kon ije lotiyo, ang nagpatakdarak iti pwesto. No ar-arigan, kat manulaang di porsyento ti inutang nyo. Di na matumbasan di gastos ko. No dayta, kuwits iti porsyento ti ikarkarit yo. Alangaron, uray pa ikatanda kon ijay. Ngam,
bayadan nyo amin agastos ko iti lote yo. Agraman dyan na bati nga utang nyo kanya. Ne, apay ngay akas tamutin, madam. Saan kumamat akas taa? Agpalpalawagak laeng mo. Uri siya, agpalpalawagak lang. Iso ako nak, abayadan nyo amin agastos ko, tapno, mapasublik amin abinosbos ko, ijay lote yo. Nga, madam, awan ti kas natulagan tayo. Kan may sa, nagnumaran nyo mo't jay lotek or ekas kasano. Awanan ti ado asao. No anyat imbagak, isot matungpal. Anya? Hello, Nanang. Kumusta kayo ditan? Ay na anak ko, di na kami pakadanagan ditoy. Nasaya at akanayon ti kasasaad mi. Si katirumbong akumustaan mi. Ay na, kailiw da ka, nanak ko. Didak pa kadanagan dito'y, Nanang. Nasaya at akanayon ti kasasaad ko. Gaputa nasaya at ti trabaho. Ay na, maragsakan ak amakangag iti da ita anak ko. Ngamay na, jak ko maibaga da ito'y kan ka. Ta isupay apam panunutom dita. Ngam nadagsan una yung tiriknak. Ni, apay, Nanang. Adda ka di parikot dita? Ibagayo ko makanyak. Ay na anak ko, parikot mi ngarut ni Madam Gracela. Gaputad da impatulod na asurat kada kami. Kat ibagbaga na mutin atagi ko ang na jay lote nga impaabang mi kankwana. Anya? Day tatipod no anak ko. Imbes at isaritaan mi iti. Kat jay abang na kuma iti binulan, ison ti bayad mi iti porsyento di inutang mi kankwana. Ngam ita, ibagbaga na mutin atagi ko ang nan jay lote. Gaputa saan mi anait itad ti puunan di kwartana. Anya? Nalabas mo't daytan a Madam Gracela. Sa nabali, Nanang. Agurnong tayo iti pagbayad tayo kenkwana. Tapno marisutan day ta parikot. Anak ko, Nanang, saan kayo amadanagan? Agi patuludak to iti kwarta. Tapno ibayad yo kin ni Madam Gracela. Tapno agtal namit tanday jay abaknang. Madam Gracela, imay kami, kat adda kadwami nga aturni. Tapno umay mi bayadan ti ibagbagam anagastos mo iti lote mi, anagpatakdiram idi iti pwestong. Ay kat nasaya at 250,000 pesos. Kanjay utang yo at 20,000 pesos. Isu 270,000 pesos aminen. Wan madam, iawat ko kan kaday tagatan. Awan surok, awan kurang na. Ngem no panayunam, mabalin lata nga ikak iti surok na. Nakarit ka ita, Leticia. Gapo ka di, tada kadwam nga attorney. Aguray ka. Nangalaan nyo ngay mat, ti pagbayad yung kanya. Di mundamagan no nangalaak iti kwarta. Tinapatag, bayadak ti utang ko kan ka. Sa bagay, husto ka. Oh, yawat mo nga rodan ti kwarta. Tabilangan tayo pa nga umuna. Oh, adti madam. Bilangan nyo ana imbag. Kitsapay ko mga rod, tapag sayaatan nyo day taagatad, nga uray di yung nagbanukan. Anya? Siyak ti karkaritam, Leticia? Madam, saan amay may sa ti aldaw? Iso apang nga asiyo kuma, ta saan kayo unay ngaglablabas? Di yo kumaurayan nga adda na dagsan ang mapasamak iti biyagyo, sakbay ngagpanunot kayo. Anya? Di nakbutbut ngan, Leticia. Sikat tinakautang. Iso asaan arumbang apag sasawanak iti kasta. Laglagi po nyo kumaakanayon timbagak, madam. Katsapay kuma, tagbalbaliw kayo.
naibusmot ng ti kwarta tayo. Gapo iti napasamak kanya. Ngam apay nga ingadan ti prosthetic asaka. Sa diino ka di tinangalam iti pinagbayad mo. Danana Leticia, mama. Anya, Wan, mama. Isuda talaga. Naamuan dati napasamak kada kayo. Ti panak-aksidente yo. Ken tinagpanagan nyo. Nars gayam iti abroad dagiti anak na. Iso analaka ti panang tulong da kadata. Mauresan anasaya ating pakpakita yo kadakwada iti kalabas, mama. anya. Ay, nagkasang tinapasamak kanyang anak ko. Panagkunak dahito yung tibunga ti aramid ko. Naibusan dito yung ospital lagi ti kwartang inurnong ko ini. Naila ko tapayan amin ana ipundar ta. Iso ama ko nakaday to yung tibunga ti aramid ko. Awanan apulos tinabati ka na ta anak ko. Iso anas ka nga agdawat tayo ti tulong. Sa anak pa yan ang makaisuro. Gaputa-puto dan ti may nga imak. Kan artificial pa yan ti sakak. Marigat anak ko. Awanan ti mabalin tayo, mama. Naglablabos kayo, idi. Diyo ang mo apanunutan ti sitwasyon ti padayo a tao. Tinapatig kada kayo. Tibiyag tayo lang. Nung kita nyo tinapasamak ita. No asino dagiti tinagtagibasit yu idi. Isuda mo't ti makatulong kada kayo ita. Nakamiris ako anak ko. Sana nasaya at timanggundaway itipada tayo a tao. No di kat naskan nga mo tayo kumati tumulong. Aklonak na ito'y akasasaad ko. Pangasim ko maanak ko. Di mo tultuladan ti saan anasaya at nga inararamid ko. Uy, mama. Gaputan nagadalak tinapasamak kada kayo. May maysa ti biag ti tao. Kat ti kwarta masapulan. Iso adi mo kumadadaalan day taabiyag kapulaang iti kwarta. Di ka manggundaway iti padam a tao, ta iti udi na, lakamam to amin abunga ti aramid mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iting kay panang tarabay. Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Karen, sa bali ti madmadlaw ko kada kayo kini Marco Ne, anya maninday taan adlaw mo aya, si Karo na. Ay narigat ti agsasao Karen. Ngam basta, adda talaga ti madlaw ko. Anya? Sika talaga. No anya day taan adlaw mo, ibagam tapno ang mukmat. Sa bali ti kinadagkat iti tunggal maysa. Saanan ang normal day jay a kinadagkat yu, no gayem laang ti pangibilbilangan nyo iti tunggal maysa. Ay, kunak lakit din no anya day taan adlaw mo. Oy, Rona, di ka man agsasao iti uray anya la dita. Saan nga umanay apang ibasaramlatan ti madmadlaw mo, ako nam. Ngam Karen. Ay na, huston Rona, jakon kayat adenggen dagita nga ibagbagam. Awan metla ang kinapudno na dagita. Nagkamali ka iti madmadlaw. Ala, wanan. Ngam sapay ko ta nagbiddotak nga agpaiso iti pampanunuta. Apay ka di nga inayaban nakmanan dito dagos mo, love. Imbagakmat nga intun bigatak pa'y nga umay. Love,
Ada ngamin tinaskan ama amwam. Maburiburan ti panunot ko. Iso nga inawagan ka. Apay, anya ka direta, love. Love, amom ka di? Naku na kanyak ni Rona. Asabali ka nun ti madmadlaw na kadata. Anya? Wen love, amok anadlawnan nga adda relasyon ta. Iso ang madanagan ak unay. Ang mga nuibaga na kadagiti gagayim ta. Oh, Anya ti aramidan ta, love. Diyak kayat amaamon ti kaadwan ti may papan kadata. nala. Di ka agdanag. Agtalagak matkat kinirona. Sana chismosa day jay. Patsik adi na iwaras ti kuna na anadlaw na kadataadwa. Sapay ko mga rod takas ta, love. Tanumaamon ti daduma. Sigurado, dakkel ti rumswa aparikot. Ne, apay ka di akaslan na puyatan ka, pari Marco. Ha? Suyaab ka, suyaab dita. Kasla di mo pa yun, nakagudwa day tara, aramidam. Makatulturog ak nga rod, pare. Apay, sa di na tinapnapan na midirabi ha, pare. Ay Di na, kaya naturog. napuyatan ak nga rod. Kasano? Nagpatpatnag kami ang nagis-istorya kini Karen. Anya? Apay napan ka dagos na, pare. Saan pare? Nagsarita kami, babae ni ti cellphone. Anya? Anya nga tinagsaritaan nyo, pare. Agasam man day ta. Uri lang nagpatpatnag, tinagsaritaan nyo ako nam. Pare, masyanak nga rod kini Karen. Tapay. Saan mo't nakakaasi tapno kasyam. Jay sitwasyon da nga agasawa. Ay na pare, saan tayo nga mo ti husto ang mapaspasamak iti nagbaitan da nga gasawa. Iso asan arumbang ang makibiyang tayo adagos kadakwada. Basta pare, aramidak amin nakabailak. Tapno matulungak ida. Siguradom lang ang makatulong ka pare. Ang mga numainayon ka kit di aparikot. Anya? Ne, kaslad da kayat mo asawan iti day tanga imbagama, pare. Ay kit adaking ka pare, no ikamiti ka ipapanan na. Anya? Mala, agtrabaho dagi di pare. Tapno malpas adagos dagi di paparamid ni boss. Kayat mo ka ditibag, manang? Ay, katuna. Apay, regaluan na kitibag? Dayto man o, manang. Uray bag mo dayta. Ne. Apay, katno day ta dyan nakita ka regalo ti asawam kan ka. Ay, adula amin. Ado ti amuna day jay nga amor. Ay na, di ka kat agyaman ta regaluan na ka ti asawam. Ay, agsaysayang lang iti kwarta. Adula amin kuna nga rod. Tila pagluluksawam ka rin. Di ka kat maragsakan. Manmano ti kaskan kwa na alalaki. Huston, manang. Alawanan, iyag mo nga rodan na itabag, ta siya kung timangusar no di mo kayat. Ay na, saan ka talaga ang maaawatan ka rin, ading ko? Mangantan bakit? Naluton ti masida. Mangan ka lang ang amor. Diyak pa'y mabisin. Ay narabiin bakit? Mangantakit din tapno maturog tan. Apay aya adagulit ka, amor. Mangan ka laang ano mabisin ka. Apay, di ka aya makapangan no di nakasango. Apay, ubing ka aya. Ne, apay nga bakit? Apay akastamat tan dagiti sa akong. Kasano? Makapasuron kan tumang amin. Awan mo kadakas ka dagiti imbaga ka. Ay napanawan ka man langan. Tamangan no nakarkaro tirurod ko kan ka. Madadaay ti oras ko. Nay, apay ngay bayaw. Si kamutan ti aglablaba. Sa dino ay tinapanan ni Karen. Saan nga iso ti aglaba? Sa badumot ita, awan ti serrekda. Ay na, kat mo talo alawas asan ang nagaw-awit asawa kipag. Anya? Talo alawas? Apay, sa dino ka di tinapanan na. Kat no nangalay ti boarding house na sentro ipag. Marigatan ka no aginawid.
Iso ang nagburding iti sentro. Anya? Kat naman ulaang nga oras ti biyahe. Ay na, bayamon mo iso ti kahit naipag. Ay unay matanday jay akabsat ko. Kala at matanday ta desisyon na. Wano, adda ti diyo pagkinkinaawatan, bayaw. Awan mo ti pag. Ngam iso ti jak maawatan. Tadi sakbay ng burding. Ay bakla ang amangan kat agungat mo kan. Ay, unay ang tikabsat ko. Ngam alabay am. Kasaritak to. Amom ka di tidagos na. Wani pag. Bayam, titid kundukin ka. Kunak na rin sa rungkara kita. Ngamada ka no ti seminar ti Jesudat. Iso jak matlaang madanunan ije dagos na. Pare, adaman lang ti kahit ko adamagan kan ka. Anya tayo mare. Ngam sapay lang kumata di mo tagidaksan. Ne, abay. Anya ayang amin na mare. Takas lang madanagan ka. Kaya't ko lang kumaadamagan no kumusta ti relasyon nyo nga agasawa. Nasaya at latawad mare. Abay ka di. Awan, damdamagak lang ah. Punaklakit din o abay. Konsernak lang kada kayo. Mare, kinapudlo na. At ati madmadlaw ko itasawag. Ngam si kalaan ti pangibagak iti dayto ha. Ha? Ay katun pare, di ka madanagan. Apay, anya ka di dayta. Awan pa'y magkiti ti pamanagnak ko mare. Ngam kas lang amin nagbaliw ti asawa kanyak. Ngam sabay ko ta nagkamaliak iti natlaw ko. Anya? Wan mare, iso na aldam mo. Pang-asing ko mata ibagam kanyak. Ay, awan mo ti amok pare. Apay nga rin kasta tinatawag mo, mare. Di na magkulaang Gaputa kaya't kayo laang mustaan kas gayam. Kas tamot gayam. Huwag nga rin, mare. Ngamjak pa lang nagtagtagari. Kat sapay ko tabidtot ti atap ko. Dito'y matgayam ti ayan ti dagus mo, Karen. Manang, Kat, kastoy ti kayat mo? Agbaybayad iti pagdagusan? Idinto tadakkel di balayo iti asawam? di nak maawatan manang. Adayo nga rod ti balay mi ditoy. Marigatan nak nga agbibiyahe. Ti kunamkit di, adda ti makagapo, no apay anagyan ka ditoy. Manang, Ado ti mangmangag ko, Karen. Agpudno ka man? anya ka di dagita manang. Kayat ko asikati mangibaga kanyak. Agpudno ka, sakbay ang makapungtutak. Awan tinasken nga ipudnok manang. Awan ti sabaling aramidak. Iso adi kay kumamat agsao iti kasta. Anya? Tanagtangkan pa'y laang day tapanunot mo? Adulang nga raw ti makadkadlaw. Aglibak ka pa'y laang? Adakan ka, no dagiti taptao ti patya manang. Ngam iti siya akapsat mo. Ala, makaamu ka. Ngam no dumteng man ti panawon amarik nam ti bunga ti aramid mo. Sapay kuma, tadi mo ibaga at di ka pinalagipan. Anya, Panawan ka nga rudan, kat sapay kuma, tas saan ka nagbidtot iti dayto nga inaramid mo. Marco, kasano da ito yan? Positive ti pregnancy test ko. Masikugak at talagan. Saan nga ta nagpaltos data pregnancy test mo, Karen? Saan? Kanuray siyang amis mo. Amok iti bagik ama sikugak. Gaputadyak nagbinulan iti dua abulan. Anya? Di nakitaan iti kasta, Marco.
Ibagam no niya ti aramidan ta. Apa yan nagsanaay ka? Di mo ibaga nga di naktulungan iti daytoy. Gaputa nagayatan tamat. Ay ayatan ka, Karen. Iso nga iwanan ta day tagbalin to nga anak ta. No kayat mo? Agdenatan. Sigurado ka kadi iti dayta, love. Uwan, honey. Naragsakak. Gaputad danton anak ta. Kat gapu iti day ta. Masiguradok aditan don pulos agsina. O sige. Ay na, maragsa ka na. Gaputa si dadaan ka amang suporta kanya. Ay ayatan ka, Karen. Iso asaan na mabalin abaybayan ka. Ngam agawid akpay, honey. Ado pa'y dagiti arwatak ajak inawit. Ang mga nusan kanton nga agsubli no agawid ka pa balayo. Ay na, di ka madanagan. Agsubli ak nga agsubli. Gaputa sa anak kon anaragsak iti sidong ti asawak. Awanin ti ayat amarik na kenkwana. Okay. Sige nga, Rod, honey. Urayan ka. Unani, ket uray dinak itulod. Amangan no adda makakita kadata. Narigatan. Agyaw manak. Gaputa nagawid kamot langin, Karen. Asawak. Ay na, nabanugak iti biyahe, amor. Aglisi ka man ket di tarwangan. Tau mo nagak. Karen, kapay ka di akasta ka. Kasangsangbot mo lang. Yung kasta ka. Imbis kumamaragsakan ka. Hay, adula amin. Bakit? Oh, apay akasta ti panagkitam kanya. Adda ka di rugit dito'y rupak. Karen, Ay na, di nakitaan itikas na. Marurudak, amor. Ha? Karen. Apay akastamat ng tilangam. Lima kay ka. Manula ang nga aldaw ajak nagaw-awid. Ngam kastakan. Karen, agpudlo ka man kanyak. Anya ka diti mapaspasamakin ka. Kawawid mo lang, yung kastakit din ti bagbagam kanyak. Yan apay nga imakar kay ti dabos mo. Napan ka sinarungkaran iji address nga intid mo kanyak. Yung kunada nga imakar ka. Apay adi mo impaka mo kanyak. Kan apay adi ka makontak. Ha? Amor. Yan ba isa? Mapanak iji opisina yo. Ngam kunada aman manuka na sumrek. Apay Karen. Sa dino tinapnapanam. Kadi kamot nga rug nagaw awid. Ha? Apay, sumbatan na kumakaren. Anya ka di tinadagsan ang makagapo. No apay nga aramidom dagit ang banag. At di naman laang pinakamuan. Hey, ad dalakit di anakarik na ak iti bannog, gapo iti nakaat at idug nga speech mo. Ang malang, tapno di mo matkun ko na, sung batak dagita ang saludsod mo. Imalisak iti dagos ko, gaputa sa anak kon akomportable ijay sigod adagos ko. Agkurang ti supply iti danom, ken naariwawa, gaputa kaabay na ti inuman. Kit ijay mat nagakara, nagmayat ti lokasyon na, ngam agparigat ti signal. Iso adi nak makontak. Ken kanayon ngamin asaan anasaya at tirik na. Iso akanayon nak ngaglangan. Jakon impakaamukan ka, gaputa amok nga agdanag kantumanan. Nukasta. Awan gaya man ti karbang amangam mo kadagita Karen. Ay na, dito'y kapayman, amor. Mapan ko alaan dagiti daddo mga arwatak, takurang ti aramatak ijay dagos ko. Agsubli akmat laang adagos, gaputa italaang nga awan ti trabaho. Wala. Ala, amin akayat mo nga alaan dito'y balay. Di kan lapdan Karen. Gaputa amok at di ka matlapa igawid. Anya? Anyan ti
kasta nga nararamid mo, pare. Pare, Nagado a babae dita. Ngam nipay mo't karin ti pinilim. Uri awan anak da iti asawa na. Nakadadael kalat ta iti pamilya, pare. anya nga ro ti maramidak. No siyak tinakaipay itiragsak kini Karen. Anya? Unay dayta nasumbat mo, pare. Talaga man naging bubukod ka, pare. Naibagam dayta. Gaputa si katayan ti atensyon na. Ha? Kunamlaeng agtatal na ni pare Amor, pare. Ngam di mo lang mo. Amunan ti amin, may papan kada kayo. Pare Diyos. Gayam taday, pare. Nasaya ta gayam. Ngam jak amukin ka. No apay ang nabailam aliputan. Di ka man mang dadaal iti aldaw, pare Diyos. Ala, makamu ka, pare. Adaking kadaytan, no di mo kaya tipay soro. Ngam ipasigurado king ka. Di kan tupulos agbalin ang naragsak. Nga uri si kati pinili ni Karen. Pare Diyos, kanya ka ito tinagkurangan. Tapos gusto ito mapasamak kanya. Pare, saan asi katayan ti parikot? No di kat ti asawa, kanti gayam ta. Pare, awan tigayim ko nga ulag. Pare, Nakasaysaya at kanya nagkakadwa tayo. Tilikutan ti amin. At dagayang tilimod nga rabit tayo tasawag. anya ti plano mita, pare. Diyagon kaya't naganin na tasawag, pare. Nasakit tinaramid ta. Kamjak may tured aganin na ti babay. May pagarup ko ana ema. Kamsal may gayam. Isa pinapanaw kon. Katurag danadan. Katarabidan na ti kayat na. Pare. Aniyan ang nagalas ti aramid mo, Karen. Manang, Nagsingpot ni Amor. Ngam apay nga insukat mo pa'y laang. sinurot ko lang tiriknak, manang. Rikna? Nga uray ammom asaan ama iparbang? Ay namanang, dinakman sermonan akasta. Amok ter aramida. Ammom ti aramidam. Ngam apay nga rod akas ta ti inaramid mo. Alaman? Apay aya apakibibyangan nak namin, manang. Kabailan nakmat kat abyagan ni Marco. Wan, kabailan na ka. Ngam si aasawa ka. Kan maysa, nagmayat ti biyag mo iti sidong ni Amor. Ngam insukat mo lang kini Marco. Ay, di mo tagibasitan ni Marco, manang. Ala, makaamo ka iti biyag mo. No dayta a klase ti panagbiag ti pinilim. Adang harod kan kadaytan. Ngam sapay ko ma, tadi kanto agbabawi intun madanon ti aldaw. Kablaawan ka, Amor. Napaduras mo gaya man ti negosyong. Agyaman ak manang. Awan mo't ngamin ti sabaling asikaswag. Isu nga imbukbuk ko na tinigusok ti oras ko. Ay, sayang. Ha? Ne, apa yan nagsinay kayo manang? Sayang at talaga. No kumangamin san anagloko ni Karen. Dinasaya at kumati pa nagbiag na ita. Anya ngay ita, masikugmanan, kat agab-abang dapay laeng. Kaslaawan ti ka plano-plano da iti biag da. Kasla kunada nga agab-abang dalatan nga agnanayon. Anyan nagpwesto ti kasta. Pasensyakan iti ading ko Nadakamat ko man ang tikabsat ko kan ka. Nalagip mo kat nga rodan tinapalabas. Awan na niya man na manang.
Naklon ko ti amin. Talaga siguro kasto iti gasat ko iti biyag. Iso nga imbes at dadailag ti panagbiag ko, gapu iti pan nakapasakit ko. Ingad ko kit din ati nagtrabaho. Husto ka, ading ko. Day ta tirumbang nga aramidam. Sangwam matan ti para iti bukod mo abiyag. Dakkel mat gahayamon ti tiyan mo, Karen. Kabulanak nga minan itamanang. Kabulanam ita, ngam apay si kapay lang ti agbagbag kat ti inauna nga anak mo. Di mo kadiam mo, ama kapadakas iti masikog ti agbagkat iti nadagsan. Awan mo't nga min ti daddo mga agawir manang. Kat ni Marco ngay, Napanaki kumboy. Kat iso nga imay kami, ta umayak kumabumulod iti kwartam. Usaran mi kumano aganakak. ay na, daytan ti ibagbagakken ka. Agtrab-trabaho ni Marco, kan makikumboy iti tunggal Domingo. Ngam awan latta mo ti maururnong yo. Ultimo bukod yo apagtaangan. Di na maikagumaan nga agpatakder iti uray basit la kumaabalay. Gaputa mapmapan ti kwartayo iti bisyo na. Apay, kasta ka di nga agnanayon ti biyagyo, ading ko. Manang. Dayta ti ibagbagak idikan ka. Daytan ti bunga ti pananglipot mo iti asawam. Kitaan man ni Amor. Nasayaatan ti panagbiag na ita. Ay naman ang di munda kamatin tinagan na. Di mo kaya't adenggan, gaputa mapaypayswan ka, kadag iti ibagbaga. Pare Diyos. Ne, apayan pare. Agdumdumog kamay. Pare, apay nga taakas to'y tiriknak. At anak mo iti bukod ko, pamilya. Ngam sa anak lataan ragsak. Ay na pare, addaan kan iti bukod mo a pamilya. Angam nakadadail kamit iti maysa a pamilya. Ha? Kiti sumat pare. Apay, nalipatam ka din. Pare Diyos. Pare, saan nga minanasayati na ramid mo? Nagado a babaya na waya. Ngam ni pailaan ka rin asi aasawa tinayat mo. Pare, ure anya ter aramidin nyo. Talaga saan ang maiparbang day tangay naramid nyo? Iso asaan ka naragsak? Gaputa ure di mo ibaga. Amo ka makunkonsinsya ka iti day tangay naramid mo. Di ka mang dadaal iti maysa a pamilya, gapula ang iti bukod mo a pagragsakan. Gaputa saan nga agnanayon ti kinaragsak mo, no adda tao a masaksaktan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Gasa, itibya. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Amok nga awanan ti panagayat mo kanya, Roldan. Ngam ipagpagapumla ko man kadagiti anak ta. Melba. Pangaasim, di nakmingmingan iti kasta. Sungbatam ti bagbaga. Awan pa iti kordak. Awan kwartam, kastala ka na yun ti sungbat mo kanya. Tunggalag dawatak iti para kadagiti anak ta. Di na kumamot obligain. Ngam sika ti amada. Obligasyon mo ti mangipangay iti kasapulan da. Siya kadilang. Tulungan nakmat Sikamot ti inada. Siyak ti pangibagam iti kasta, Roldan. Apay, di mo ka di makita ti adu a sakripisyo kadakwada.
Tapno laang maipayak ida itinanamay a panagbiang. Oh, isardeng tanti saritaan tamel ba? Awan manen ti pagturungan na no itultuloy ta detoy. Sige, ngam pangaasim tamang ted kanto iti allowance dagiti ubing. Ay, unay mo dayta na sinay mo, Melba. Ang sasaruno, sakit nagdatagsan. Ni Roldan, dumawdawat ak iti allowance dagiti ubing. Ngam awan apulos tintad na. Ay, una yun na dyan lalaki. Talaga nga irresponsable. Irresponsable at talaga. At dati pagbisyo na. Ngam no para kadagiti putot na. Awan. Ay na, may bayo amon, girl. Di mo sangitan ti kasya klase ti lalaki. Ay, awan tinasakit abakrang ko nga ure agsena kami. Ngam tinasakit. Di na pagan ano dagiti putot na. Awan apulos maitid ng uray piso. Bay, Amel ba? Padasi ka kasarita inton maranaak. Barang siyak ti denggan na. Ay na, kunak no di mo ipaypay so ti panang sukon mo kanya, darling. Mabalin ka di man. Saan ang mabalin na di ka sukunan? Kaputadyak kayat ang mabanbanog ka. Ay, si kakit di man. Ngam, anyways, thank you, my love. Awan anyaman na love. Basta si ka, aramidak ti amin. Saan at matunay ang mabambanog? Anya ko mati pakabanog ak unay. Kat boarding house kan pagadalan laang matiturong ko. Basta love, aramidak ti amin. Gaput ay ayatan ka. Katsi ka, sapay ko maa. Taigaod mo mati panagadal mo. Sure, my love. Gaputa jak kayat asayangan dagiti amin a sakripisyong para kanya. Mala, lumugan ka nga raw din, love. Mapantapay mga nitikla sa restaurant. Sakbay nga aglayon ta, ijay apartment. Ti ayo palalaki. Apay ka di, June. Kita man di paruwar iti dayta aklas a restaurant. Daroltan kan ti babae na. Ay, day ta ti bagbagak idikan ka nga aramid na, June. Ay na, makaparurod mat nagpais tayo dyan lalaki. Ang dakor tanang aramatin na iti babae na. Ngimno kadagiti anak na, awa na pulos. Hay! Maawatan met nga taitan direk nak, June. No apay akanayo nak ngagliday. Hay, unay matan di kastang agpaiso. Nasakit direk nak. Saan aga po iti pan nakapukaw ko kini Roldan. No dikat nasakit direk nak. Gapu iti aramidan na. Malidayanak para kadagiti anak ko. Gaputan na ipaidam kadakwad at ipamatag ti may sang ama. Bay, Amel ba? Di mon pilitin nga isubli ti pagtangan nyo, no di nan kaya. Basta isurong dagiti anak mo, iti nasaya ka susuro. Tapno, at the end of the day, they will become successful. Kat maamiris to ni Roldan dagiti amin na nagkukurangan na. Masaya at man, tanaranaan ka, sika alalaki. Tapay man, anya ka di man ang ti ibagam si ka, bakla. Hoy, di nakpastusan ha. Ding ka man ang pagdagiti ibagak. Kahit ibagam mo na, di ka nagpalpalikaw pa eh. Amom, Roldan. Ado kami ang nakakita kada kayo iti babaim arimuan iti may sa aklas a restaurant. Ha? Apay, di ka kadi makonsensya iti daytang aramida? No iti babaim, gastos ka. Idinto tawa na pulos ni mayaw awat mo iti asawam a para kumakadagit anak yo. Anya? Man nakibiyang ka mata niya. Saan ka makibiyang nurumbang dara aramidam?
Isaksakit ko laang na kita anak mo, kaya ti asawam. Ang mga gidimad na kurso na Adam ni Melba. Mabalin mo mo't ka, tasublatin. Ay na, nagalasa talaga ti ugalim. Ay na, agpanunot ka, Roldan. Tigidiputot mo ti suportaram. Sana day diya babae. Panawan kan. Kung naklaki din niya ti ibagam. Agpanunot ka na imbag, Roldan. Ti kiti anak mo ti suportaram. Gaputa sigurado ang mapangnamnamaan to ida. Oh, Uray po utem. Ti babae akaw kausam ita. Di nan tupulos labaan dagiti murang mo inton lumakay kan. Iti day diya alangana, ha? Madlaw asa balila ang tikat na ken ka. anya. Manang, ni mattatang kay nag-drive iti limabas alugan. Wan nga ro dading ko. Pinasardeng mo kumaatap no nakilugan ta. Adayo pa iti pagnaanta. Bayamon ading ko. No kayat na tanga ilugan, nagsardeng ko ma. Ngamsaan mat, gaputa nagpartak ti panagpataray na, akasla di na ta nakita. Asino ngay nga ta, diyan lugan na. Jack mo ading ko. Ay na, bayamon, saan nga iso ti panunutam? Ha? Ala, umekan. Partakan tan timag na, tapno saan ta amala daw iti pagadalan. Naimbang man ta di mo inlugan dagiti duwa nga ubing, darling. Tumaktag na laang love. Lakit di Kan may isa. Kayat ko, siyak lang ti ilugan mo, dito ilugan mo. Diyak kayat nga adda ti pasalsali. Sika talaga, love. Kasta ti kayat ko, love. Kayat ko, asyak lang ti ayan ti atensyon mo. No kumangarod mabalin, kayat ko, nga agkadkadwata akanayon. Ngam sana mabalin, love. Gaputano kastaman bilang, sa anak ang makatrabaho. Awan to ti pangalaan tayo ti para iti masapsapul ta. Ha? Sa nabali, tagdindan natan, tunggal malam, sangpatan ka. Tunggal agsapa, agkuyog da arumwar. Ngam promise mo, love. Di ka makisinsin narak iti nagtsaka nga asawam. Uwin, love, di ka madanagan. Tauray malablabasak iti pagpespestuan na. Diyak pa kan ano? Gaputawan apulos ti mariknak nga uray basit apanagayat ken kuana. Nasayaat man, takabailam nga ilugan ti babaeng iti special alugan mo. Idin to talinabsam laang dagiti pinutot mo. Ha? Ay naroldan, high schoolan dagiti anak na. Saan a mailimod kadakwada tar aramidam? Amin anagalas nga aramid mo, makitkita da. Iso nga amudan, ken naimulan iti panunot da, adi ka mapangnamnamaan nga amada. Anya? Katwan man, apay, masakitan ka iti imbagak. Pudno man. Oh, makapabwis iti kastoy. Saan ka lang aruda na kaya't amakita? Nga maranaan ka pailaan? Simple lang ang data, Roldan. No dinak kayat amakita, umakar ka iti lugar. Dinak mapapanaw dito Gaputa dito iti pangalalaak iti masapsapol dagiti nasisingpet a pinutot mo a pinanawam. Melba? Aywan gayam, tangin naranaan ka. Mangtad ka iti pagbayad ni Ashley iti matrikula na. Antoy. Awatam da ito'y. Tapno dinak singir-singiran. Ha? 500 pesos? Panagkunam ka di kat umanay da ito'y? Oh, come on, Roldan.
Saan ka anayanak idikalman? Tapno di mo amo ti balor ti kwarta ita. Awan nga rod kwartak. Okay. Sige. Di kan pilitan no naka-reserve ti kwartam para iti make-up day di a babae. When no, pag-hotel yu kit di. Anya, nagbastos ka mo tinagsa sa umel ba? Oh, bastos gaya ma. Panunutan man anaimbag day tar aramidam. No saan a kinabastos day ta. Ala, pumanaw kan Roldan. Ngam di kan to agpabasol iti kamaudyanan na. Adida kan kayat atalyawan dagiti anak mo. Anya. Love, jakon kayat daytoy abag ko. Daan mat nga minan. Anya. Kano day tayo ginatang ta iti mall anagnina? Wan, nga manumatin abulan nga inaramat ko. Iso adyak kayatan. Kayat ko asukatan. Anya. Apay nga agmulagat ka akasta. Di mo ka dinangag ti imbaga. Wan no? Di mo naawatan. Ngam love, awan pa iti paggatang ko ita iti baro abag. Nagkari ka kanya kang agdan nata. Kat ipaay mo amin akayat ko. Iso ano di mo kayat apanawan ka, tung palam amin yung ibaga. Love, Basta, inton bigat mo't lang. Mapantamanan ijemol, kat gumatang ta iti bag ko. Gaputa jak kayat adag ito'y laang ti pagsisinno katat nga aramatan. anya. Ay na, Marimel ba? Matungpal mo't lang iti napahap mong agyan iti natalga da balay. Wan nga rod yun. Ay, kamaudyanan na. Kansan la natalgad? Napintas pa ya balay. Ay na, kanak mo't nga tayo, amadan iti kasto klase a balay. Si ka talaga, Jun. Simple lang mo't dayto abalay mi. Ay na, awan angam nalinis taglawlaw. Kan nagmaya, ti pan naka-layout na. Ay na, kablahawan ka manen. Ay na, kanayon nagtumay dito'y taumay ko man enjoy yung tagtugaw dito'y nalambot a sofayo. Si ka talaga. Wan ka di. Welcome ka mo't dito'y balay ka. Ay na, dayto'y ti imunaan na ipundar dagiti anak ko. Dayto'y ti pakakitkitaan da iti sweldo da. Daytan jay bagbagak iti kanin ka. Adi ka sumuksuko amang isakat kadagiti anak mo. Kaputa, at the end of the day, da kayon to tagbaligi. And this is already the day. Wan nga rod, friend. Kitagyaman na ka, kaputa da kayo akanayon anang patpatibkar kanya. Ay nawan, friend. Si ka talaga. Kumusta mo nga tan ni Roldan? Ay na, hindi mo lagi pandadya lalaki. Sigurado alakayen. Si ka, amare. Di mo ibaga nga, in love ka pa ilangan kan kuana. Ay na, saan aday tati kayat ko asawan? Basta, tinapatag ita, kiti pa nagbiagyo nga agiina, amare. Ne, si kamot gayam da itan Roldan. Awan John. Naimbag man naranaan ka. Wen, katsi ka, apeng itaka lang ang makita, sa dino ka di asuli ti lubong tinaglemlem mangam. Ne, apeng hagsinaay kan? Awan, John. Ay na Roldan, no dagiti agiinam, nga inabandonam ti kayat mo adamagen, ay na, nagmayati pa nagbiagda itan si ka.
Anya, Wen, magatang da amin ang akayat dagatangan. Mapanda amin iti kayat da ang papanan. Kano kasla doon niya ita ni Maribel ba? Kaputa nagpintas ti balay da pinatakder da kita nakyo. Kanada pa yung tilugan da. Mamahalin ko naman. Ay na, awan mon Roldan. Sayang. No kumasaan ka nagloko idi, mairaman ka ni di balida. Ngam saan mo ngamin, tatila inararamid mo. Kita man talangam ita, kas laawan tinagbaliwam. Kumusta kayo man iti babaim? Nasaya at madyon. Agin inayat kami lata. Agin inayat? Wano? Agin inayat, gaputan no choice kaitan. Wala, panawan ka. Good luck. Anyan. Napaisuan akmaten kadagitim pagpagaday di abakla. Wah. Makapakonsensya kat ngarutan. Sika talaga. Apay kastamot ng timbagbagam kin ni Roldan. Ay na, goodbye tapno maamiris na, tibidot na. Ngam amangan met no ibaga na adim makil ti ulok. Gaputa at dabasit nagbaliwan ti panagbiak ko. Ay na, apay nga minangkastapay lang ti panunutem. Bay amon ko nang ngarudan, tapno mapanunot na met amin na kamalina. Jun, Gusto lang tinaramig ko, girl. Tapno maamiris na, ang malaki pala kayong kawalan niya. Iso hustong, di ka nagprotesta. Ni matatang dinalabsan ta magmag na, ading ko. Wan nga rod manang. Nakitak mo't laang. Kunak ano isardeng mo day tulugan kat ilugan mo. Naging inayad ka mag-ijay batog na. Talaga nga inkagarak tinagin inayad iti batog na. Tapno makita na, adata, tinakalugan dito'y alugan. Anya, Wan manang, gaputa kayat kumot amarik na tinarik nata idi. Idi di nata inlugan, idi ubing tapay lahang. Agasam man ti kinatangsit na nga ama. no kasta, kayat mo abalsan ni tatang. Saan nakiti akasta manang? Ngam kayat kulaang nga iparik na kan kwa na, tirik nata idi. Alaading ko, maawatan ka, tauray siya. Sa diwa pa'y lang itirik nak dagiti nararamid na. Nung pangasing tadi ka agimulay tigura. Ininot apunasam ti sakit tirik nam kanitatang ading ko. Talaga gayam anapintasan di pa nagbiag dagiti anak ko. Katno kayat mo di agsubli ka dakwada, di agsubli ka lata. Nawaya ka. Valerie, Kat isumat. apay akasta kamaten. Abay, ada ka di problema, Roldan? Nagbaliw kan. Sipod na daan ka iti trabaho. Di nakpayin masango. Gaputa dagiti gagayem mula ang hindi sangsangwam. Adula amin day ta. Kita amat day talang ama. Di ka pain mapangnamnamaan ita. Mano atawon mon iti trabaho. Ngam saan amanay na yun ang tiswildom. Anya, kasta itan ti bagpagam. Kalpasan ti amin anaaramidak parakan ka. Ha? Pinanawak ti pamilyak parakan ka. Amin nga investments ko. Sikatin ang ibos. Sa ita. Kastakit din ti bagpagam kanyak. Apay. Naragpat mo nga tati kasasaad mo ita iti biyag.
no awanak anag saksakripisyo para ken ka. Isingir mo kaditan amin, Roldan? O sige, ikan ka itidakkel agatan. Ngam ti kasukat na rayta, kat ti panang wayawayam kanya. Pumanaw kan dito apartment. Gaputad di kan ay ayatan. Valerie. Anak ko, anya ka di ti marik nayo ita. Tagkarasubli dito'y balay ni tatang niyo. Jak maawatan tirik nak nanang. Kaslaawan lang para kanyak no umay dito'y balay. Awan ganas ko ang makisarita kan kuana. Ngam awan matipanggap ko amang bastos kan kuana. Katsi ka, Jenny, anak ko. Kas iti naibaga ni manang nanang. Sa diwa pa'y lang amin iti panunot ko dagiti inararamid na idiubing kami. Ay, maawatan kayo, anak ko. Ngamsapay ko ma, tadi kay agimula iti gura iti amayo. Wan nanang, di kay madananggan. Sana bali. Taing inot mo't amaikat ti sakit tinakamikan kwa na. Agyamanak no kasta anak ko. Mamakawan kayo. Kan punasan nyo tigura di takaunggan nyo. Tapno maaddaan kayo iti peace of mind. Pasensya kan, Roldan. No ti kayat mo kat agsinublyan ta kas agasawa. Ladingitek. Ngam awanan ti gandat ko ang makisinublan kan ka. Melba. Sana bale ta napakawan kan. Kastamot dagiti anak na. Iso na lang ang tadida kayat ti makisarita kan ka. Kandida ka kayat amakaden na. Uli tagtagkid daw iti pamakawan. Gapo iti naaramid ko kada kayo. Kinunakmatan. Napakawan kan. Isong awan ti pagdanagam. Sige. Yakon ipilit ti bagik. Ngam, awatom ko maday ti Melba. Usarin nyo kadagiti anak ta. Jakon kasapulan day taroldan. No idi kat agpakpakaasi ak nga aglimlimusken ka iti sinti mo. Saan itan? Gaputa umdasan kanyak ti birok dagiti anak ko. Kat didak mat bisbisinen. Sika ti ad-adda nga kasapulan iti day takwarta. Gaputa sika mismo tinangibaga. Nga inibus ni Valerie dagiti amin anay pundar mo. Kat awan tinagbati nga uray pasit kumalaan. Diyak ang buti bagak, Melba. Ngamang namnama aklat ta. Asapay la kuma. Tadumtang tuti panawan. Ngagdaden natay matlaan. Kat naan anay ton ang mapakawandak. Panunutan anaimbag ti may sabanag, sakbay nga aramidan, tapno awan ti pagbabawyan, inton madanon ti panawan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang, isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarapay.